gili thing hnai channel lo en tu te chi bai ule hrisel na thu thar te ma zo han ta lang le ila nimin pia animin lama khanin Kerala a monkeypox rivei en kol damani thu kan puang to a ma se nimina khanin monkeypox vei nia din hel chu Kerala a athi a Kerala a Thrissur district a July ni somthum nimin khan indrin ni khan monkeypox vei nia din hel athi ni a chung ta chuan ama hi nithum liam ta khan UAE atangin lo ho a ko sik sang tak anei poka UAE hi monkeypox luar naram mani a atira chuanin ko sik sang bak anei lowa ni ma sela admit an hu ani nuwa ataksa vun bol le dur telo lang chuaka monkeypox vei ani nge an ringa ataksa sample tela in National Institute of Virology ala puza test tura thon ngal ani zirchiana chuanin thisen sang hriat chu alo le en kol lo hi stroke thlen thei tu ri sang berani ti mithiam ten zirchiana tangin an tar langa zirchiana chuanin stroke vei za a som ruk pali percent ten thisen sang an nei ti tar lang boka thisen sang en kol lo hianin stroke athlen theya ram tui le lowa omna le thina hial athlen theya ni mitin ni phim khurang u stroke tung chang te heart attack tung chang te po kan soi fo to a in ven dan te po le a hriat dan te po kha kan lo soi to a khang te kha du tan chuan a en le thenga hemi in ka chon thelo nat na non communicable diseases an ti hi tun lai a thina thlen tulian ber pakhat ani a stroke zir chian na India aneya chuan Southeast Asia rama hianin kum sang hi somnga vela chuan stroke hi hemi middle class kan ti mai a tele mir theite a hian 80% vel ani to ang ti rin ani chuan thil ila hian India rama stroke wanga datna le thi na po pung chhozel a Mizoram a po hey stroke le lunglam na tho heart attack nei te po kan pung zel ani hi kum upalam ni turo kan ngai kha kum naw pang te po in stroke an veya ape poi a mi an thi lo po in za som nga ve thi chu an dam chung in ram tui le lo bin anam to thin ani he poi new year khopuya monkeypox chu public health emergency apuan ani veta hati la hian Mizoram a July som thum in rin ni khan COVID-19 positive thar zani som pariat mu chu ani a positivity rate hi 30.28% ani a tuna hian Mizoram a COVID-19 vei mek mi za le som pathum man om ani zirchianna a chuanin a zirchianna po ni lo hriat sa ni a hemi kan taksa cholesterol level sang hian lungna na chi rang a thlen theya hemi veng tu hianin hemi chini thum le cholesterol claim na eile inte kan apoimo a cholesterol te hianin cholesterol thachi LDL cholesterol oma a chechi ka ti na LDL hi chuan cholesterol thachi HDL la omboka American Heart Association chuanin heng tu te hi an recommend a tu le elo tu te saturated fats tem claim na protein hemi lean protein an ti hi tam tureni hemi sang hathau te le thlaya tanga protein kan mu te hi lean protein chuni ta puya tin the tam pui mo a thla tam turani a whole grains ang chi hi tam turani a whole grains ti chuanin ata le maida ang hin te khin taila ata hi whole grains ani a tin thau tha olive oil ang te tam tur ani chuan insum tur saturated fat tamna hemi butter te le sathawang chi sangathaw tiam lovin voksa ar sathaw bo sathaw te tin processed foods kan ti mai hei tina an pek le songbol sa tiang so hi insumanga ya chuan chini tel ele in hei pokan soi jing to a chinia thi thum chop jalebi te changtlum te
tin cold drinks te thing pui thlum te heng hi cholesterol ngatna nei lo tura in veng tu le cholesterol sang nei te tan apoi mo hle ani